Dobar dan, dobrodošli na novi video portala Alternativa HR. U ovom videu pričat ćemo o pelinkovcu, te opisati 2 recepta za domaći pelinkovac. U opisu ovog videa imate link na članak na našem portalu, na kojem možete pronaći oba recepta. Lajkajte video i pretplatite se na kanal, pa krenimo. Kratki uvod. Pelinkovac je dobro poznat aperitiv, ali i sredstvo koje umiruje stomačne tegobe. Ovo piće, ako se umjereno pije, može blagotvorno djelovati na želudac. S tim na umu, u nastavku ćemo napisati recept da sami sebi napravite domaći pelinkovac. Da budemo odmah na početku dovoljno precizni, opisat ćemo 2 recepta, pa vi sebi odaberite onaj koji vama bolje odgovara. Pelinkovac je gorki liker, obogaćen biljkom pelin po koju je i dobio ime, a može smiriti želudac u slučajevima kada osjećate nervozu u želucu. Pelin je ne tako privlačna, velika razgranata biljka, srebrnih listova. Ima karakterističan miris i listove jakog izraženog gorkog okusa. Biljka se od davnina koristi za liječenje, a znamo da je Hipokrat koristio pelin za liječenje bolova, amnezije i reumatizma. Prirodni pripravci biljke iznimno su ljekoviti ako se daju u pravilnim omjerima, dok u većim dozama pelin ima opojno djelovanje. Slavno halucinogeno piće apsint nije slučajno dobilo ovo ime, već zato što je njegov glavni sastojak pelin. Baš mu ta biljka i daje svojstva po kojima je apsint poznat. Prvi recept za domaći pelinkovac. Pelinkovac se može pripremiti po ovom receptu. Uzmite 100 litara šire, to jest mošta, i kuhajte na polovinu volumena uz stalno skidanje pijene. Nakon ukuhavanja, rashlađenu širu pretočite u bačvu za premine 100 litara, koja ima nešto veći otvor s poklopcem. Kroz otvor na bačvi spustite u bačvu, pomoću špage, vrećicu napunjenu sa 120 g pelinovog lišća, 80 g kičice, 30 g narančine kore, 20 g limunove kore, 20 g iđirota, 15 g cimeta, 5 g klinčića, 8 g korijandra, 60 g slatke, crne gorušice i 130 g samljevenog sjemena bijele, gorke gorušice. Vrećicu s ovim začinima čuvajte u bačvi dok sadržaj ne ispusti dovoljno mirisa i arome, a nakon toga dodajte još 2 do 3 litre šire s vinskim kvascem u punom vrenju. Nakon završetka vrenja, vino trebate otočiti i po potrebi zasladite šećerom te dodatno pojačajte alkoholom. Kada ste sve to uradili, dobivenu tečnost pretočite u već pripremljene boce. Dodatna preporuka. Pojačavati alkoholom sve dok ne dobijete koncentraciju alkohola između 18 i 20%. Drugi recept za domaći pelinkovac. Ovaj recept je nešto jednostavniji nego prošli. Gorki liker je toliko popularan da ga mnogi prave, a recepti su različiti. Sve ovisi koliko ste spretni i kakav pelinkovac želite dobiti. Za drugi recept potrebni su vam idući sastojci. 1,5 kg šećera, 3 grančice svježeg pelina, oko 20 cm dužine ili 3 žlice sušenog lista pelina, 5 decilitra vode, 3 litre rakije i još 1 grančica svježeg pelina ili 1 žlica sušenog lista biljke, koje ćemo kasnije dodati. Upute za pripremu. Stavite šećer u lonac, neka se grije na laganoj temperaturi. Dodajte u lonac i 3 žlice pelina ili grančice, ovisno što koristite, te pustite da se sve karamelizira. Kada ste dobili karameliziranu masu, u lonac natočite 5 decilitara vode i kuhajte dok se šećer ne rastopi u vodi. Sklonite lonac sa vatre i u vruću tekućinu dodajte preostalu žlicu ili grančicu pelina. Tek kada se sadržaj u loncu u potpunosti ohladio, za kraj dodajte 3 litre rakije. Pretočite u staklenke ili boce sa poklopcem i dobro zatvorite. Ostavite sadržaj da stoji 7 dana, ali svaki dan dobro promučkajte. Nakon 7 dana procijedite gotovi pelin u čiste boce. Zatvorite i to je to. Živjeli! Nadamo se da vam se ovaj video svidio. Lajkajte video, pretplatite se na kanal za još ovakvih videa. Vaš Alternativa HR portal.